kan channel lo thira lo ngai ta thin tu zong zong te in savain chibai kan buk le veka cheu karina chu ka hria vol tru chiar chun zom na kan nei le don ani a tun trum episode sari na kan thu pui tur chu kum sang ro rel hi om tak tak donem ti hi ani kum sang ro rel hi om tak tak donem thu puan bung som ni chang khata tanga chang lia ro rel na nung ber a thlen ma in krista ring tu te chu kum sang khata tan krista nen ro relin an om thu a chuanga he thu be chan hian kum sang ro rel kum sang lal ram lo thleng tur chan chin thu hril tu then khat te soi kan refo to thin ome thu puan bu hian setana diabola chu phuar ani chung kum sang lal ram lo thleng tur ti hian a soi tin lal thut pha te ka mu a chunga mi an thuwa an hneana chuan ro rel na an pe a tin I suwa thu an poma wang le pathian thu wanga lutan te tharau le sakol le alem chibai buk lova an chala emo an kuta emo chin chiana nei lo te tharau chu ka mu boka chung ho chu an lo nunga kum sang khatatan kristan en ro relin an oma thu puan bung som ni chang liya ti nen zia ka ni pomdan chinia then phok thei ani a heta asoi ang hian ang yelangana helaya lo thleng tur ani ring mi then khat anom lain mitam zok chuan te khin thu tharau lal ram asoina ani an ring zok ani kum sang ro rel helaya lo thleng tur hi thu puan bu in asoi ang chia chia hian kum sang ro rel chu he leya lo thleng tur ani an ringa he zirtir na hi millennialism emo millenarianism emo ti ani a latin trong mile sang khat le anam kum tia tanga lo chuak ani hemi te hian thu puan bu hi thil lo thleng tur ril lok na le in lar na angor ngora thirin achung thu po literal taka hril fia thin an nitlang puya hei hi futuristic approach le literal approach manga thu puan bu thlir na le hril fia na po ati theyang an rin dan tlang puya chuan he kum sang ro rel hi krista ring tu ti ta na hun rang ka chak he leya lo thleng tur ani krista chu ro pui taka local le in setana thil ti theina le thu nei na ra betina omanga ama ring tu te chu kai thovin ami thiang hlim te nen kum sang khat chung he leya ro an re lang kum sang khat azo nuwa setana chuan aron be leanga ma se neina omang chuta mithi zong zong kai tho an nianga ro rel na hnung ber omang tian ring krista chu kum sang ro rel ma a local le turan rin awangin he zirtir na hi pre millennialism ti ani a anglican pui thiam hlui john nelson darbian kum sang khat zariat le som thum vel atangin he zirtir na hi aron vor lara fundamentalist le evangelist christian then khat ten an pom ber tin krista local le na chu kum sang ro rel nuwa zok ani ring mi then khat an om le a hei hi post millennialism anti anni hi chuan kum sang ro rel azo nuwa krista chu local le in mit thi thole na le ro rel na nung a om an ring thunga kum sang khat chi chi ni lovin hun rei tak chung soina khovela mi tam zokin krista an rina christian lal ram dik na le rem na lal ram lo thleng tur a hril lok na an ngai bok chu wangin post millennialism hi kan soi le tur ami millennialism zirtir na nen po ain zul deuh ani kum sang ro rel hi tharau lal ram soina zok ani a thu puan bu in kum sang ro rel a soi hi ang yalangana he leya lo thleng tur ni lovin te khin thu ang tewa tharau lam thil soina zok ani ring anom le a hei hian kum sang ro rel lal ram chu leya lo thleng tur zirtir na
anol awangin amillennialism tiani hei hi figurative approach le symbolic approach be chana thupuan bu thirna le hrilfiana ani thung he zirtirna pomtu te chuan kumsang ro rel hi tuna Krista chu ama ring tu tenen akau ran nen emo leile vana ro rel tu le thunei tu ani zia soina mai zok ani anti thupuan buin kumsang ro rel asoi hi kumsang khat tak tak nilovin symbolic number entirna le omzenei hunrei tak soina zok ani a kumsang lalram hi ataka mu theya heleya lo thleng tur nilovin tharau lalram ani an ring zok heleya isu alo kalkhan alalram chu aron din tan to a heta mu thei khovel lalram ang nilovin mi thin lunga zok aron din ani isu apoin pathian chu mu thein alo thleng love ente u heta hi emo sotaso emo anti hek lovang ngai te u pathian ram chu inzinga a omani lukabung som pasari chang som ni tanga som ni pakhata ti ani kha ma se alal ram chu alo kal le huna chau ti fam kim ani ang chu wangin kumsang ro rel hian I suwa lo kal atanga alo kal le ma lo zong a huam theya hei hi ring tu tam zok te rindan po ani kumsang lal ram millennialism zirtir na pom ahar sat chante pakhatna kumsang lal ram kumsang ro rel chungchang hi thupuan ba ka bible chang dang khoila ya ma mu tur aom lowa zirtir na poimo isua local le huna thleng tur ni se chanchin tha alal isuan khovel top huna ro rel na nu nung lo thleng tur a zirtir na khan soitel om tak ani a ma se a soitel haulo a local le huna chuan ro rel na nu nung ber aom don tia soizok mi hring fapa hi chu avan tir kau te zong zong nen aro puina in thuama local huna chuan aro puina thut pha thuanga ama chuan nam tin anin khomang beram veng tu in kelzinga ta a beram te a thlir angin anni ho chu a thliranga beram te chu ading lama danga kelte ero chu avei lama adang ti in mathaya bong somni panga chang somthum pakhat changa somthum pathuma a in ziak ani apostol te thurin apo minung le mithiro rel sak turin alo kal leang ti kan puanga kumsang ro rel kumsang lal ram atel velova christian te thurin lai puya he zirtir na hi atel ve tlat lawani pahni na thupuan bu hi apocalyptic literature ani angin number entir nei le omzenei tam tak mu tur oma entirna chin chiana pasari totorot pasari upa somni pali mi nuai som pali thlasom li pahni nisang khat zani somruk etc achung thu rilfia tur hian literal approach ain symbolic approach be chan hi arin tlak zong bok kumsang khat hun chung asoipo hi kumsang khat chia chia nilovin hun rei tak asoina mai ani arinom zok lalpa tan chuan ni khat hi kumsang khat ang ani a kumsang khat po hi ni khat ang ani petera le khathon pani na bungthum chang riat I ani ang khan akumzat ang thlap thlapalo thleng tur ani arinom lo pathum na kumsang ro rel hi helaya lo thleng tur le ring tu te po tel ve tur anga an sei thin lain thupuan bung som ni chang khata thanga chang lia kan chiar hi chuan van rama lal thut thleng thu te martar tharau te sakol le alim chi bai buk du lo te sakol chin chiana nei lo tharau te an ni dai thung millennialism pom tu te soi anga ring tu ten heleya kumsang lalram krista ne na tin le ro rel lam akok lowa krista wanga nun chan martar tele mithiang hlim te ne na ro rel na lam akok thung zok ani palina millennialism hian mithi thole na tumni kumsang ro rel ma a mithiang lim te thole na le kumsang ro rel zo nuwa mithi dang zong zong te thole na thupuan buin a soi ang tak taka thleng tur hian an ringa
ma se ro rel na nung ber lo thlen ma chawin mit thi tho le na chu omang ti hi bible zirtir na zok ani martar te le midang lo nung le ta te heta kan hmu te po hi asoi ang taka thleng tur ni lovin Krista athi to te chu an nung renga Krista thole na an trom pui ani ti tarlan na zok ani arin om kumsang ro rel chungchanga catholic ko ran zirtir na pakhat na catholic ko ranin thurin anga kan pom turin kumsang ro rel chungchang hi chiang takin zirtir na anei lowa ma se kumsang ro rel hele ya lo thleng tak tur anga zirtir na millennialism era chu apom ngai lowa hetianga Christian lalram Mesia hovadin tur be seina le zirtir na diklo hi anol ani he thu hi chiang taka zirtir thei ani lo ti asoi pani na Mount Augustine chuan kumsang ro rel kumsang lalram hi Christian he leya alal rama kau ran manga adin soina ani ti na rilfia kumsang khat po hi kumtam tak soina mai ani a Krista local le hun thleng huam thei tuna ring tu tele vana mi thiang hlim te chu Krista ne na ro relin kanom mek zong ani setana phuar ani chungchang po hian atho le na manga Kristan sual thu nei na le thi na a ne na a en tira Krista chanchin tharam tina puandar ani zel lai hian setana chu phuarin om zel ani ti a en tir hei hi catholic ko ran chuan thurina kan pom turin zirtir lo ma se tun ma atanga pom dan le zirtir dan ber ani Mount Paul point ring tu te chu Krista ne na kai thowa om le nun thar nei ama zara ro rel om kan ni ti in min zirtir bok hei wang hian thlarau lalram asoina ani hi arinom ber pathumna thupuan bu le khabudang lam tak apocalyptic literature zingami ani awangin angia langana hrilfiana literal approach hi ka ranin apom lo tlang puya kumsang ro rel po hi symbolic le figurative approach manga hrilfiana le zirtirna a millennialism lam hoi hi ka ran poin a thlir dan le a zirtir dan zok ani thlir tu le ngai thatu te atop thleng min ngai thak sak thina wangin kan lome tun tumatan chuan du tok le photila kan channel te min lo la subscribe lo ani chuan khongain min lo subscribe la episode danga topic tang nen kanin mule thuai don nia